yaldaki kara su basar. Suya içki istem direk ve büyük onlar. Akşeyi kalmadı arkan Sakbakçı saray. Baydaravan orkapı sizli selamlar. Yaşa gülle kırılım benim vatanım. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa gülle kırılım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırılım. Hacı aç. Vay. Ben Kore'ye. А у taraftan вот не автобус. Alıştan alıp da gel, kara su
аркылуу достlar, біз уже едік епсі ең опасный аттракционларда, анда олмай телефонен. Еще біз кетейік на веревочный городок. Анда керек еплердің үстінде ладить. Біз кетейік, біз почти келдік. А, ману, көрем. Біз ордық пек тикірін шығармақ. Хаджер, мохито ичи. Она, баба, особенно, но мы на африканских горках ходим. Не найдем. На щупальцах. Біз әрерде едік. Ага. Хаситы Она қалар. круто. Мы столько на бассейне ехали. Елда. Американские горки, кикеры. Мана, хатиджи. На ларкучу. Так скити нельзя, скити. На кораблях біз өндейдік. Бұтын башымыз сылақ олды. Так. Сын біз келдің, да? Келдік. Мы, блядь, сигаретами Oldu енді. Надо, все, хотите, мы если часа не разомадылар, потому что метр 28, а керек метр 30, так что пока. А мен кетейін. Ну, она же тихо едет. вдвоем нам можно? Можно, необходимо будет сумочку и мобильное устройство оставить. Включите. Şimdi yapayım. Просто işlerim. Şimdi abi yerde gidecek. Abi korkuşuyor. Ne yakışı? Давайте сюда. Рулить вперед, рулить вперед! Мне надо дошло рулить вперед, рулить вперед! Отсечка! Бери! Зачем вы сберки на повисенные 4? Обгоним его! Ой, Ашынан сен берегесің? Солнце тебе. Сейчас нам придется платить 1000 рублей штраф за починку. 2000, да? Да, братане. Йөр. А ну попробуй не рулить. Рулю, хотите? Ой-ой-ой. Denizi. Ой, nasıl güzel. Ne şekilde çeksin? Yok. Niye? Niye? Lan ben sen teyze. Asıl bunda varacağımız ya. Yok, plişka hocam. Ne plişka hocam? Может, американский? Yok. Son американский. Onda yok, şimdi oğlanlar var onda. Yok, onda oğlanlar nazlı. Biz pişiranın içindeyiz. Hatice ardında. O birinci. А мне телефон не Мы почти келдік. Газ керек деп бағады.
Какие здесь рубль? Hacı деревня вот туда. Biz sevmeyeyim varmak. Çünkü ben aldım mango мороженое. O sıcak şokolad niye koymuş? Mane çok pek soğuk dedi. А мне мороженое шаем. Вообще я мороженое алdım Hacı ne yapsın? Hacı mi sen bu мороженое постяшены? Я не знаю. Я ее не видела. Ты можешь вон туда пойти и посмотреть сверху. Нет, стой, Гоша.